twongeye kwicisha bugufi imbere tugushimira kuva tugeze aya magingo uhabwe icyubahiro. Mana rugira rugaba kandi rurema, shimirwa ko waturinze kugana inyenga tukaba tucyagagaje ubugiri. Shimirwa ko waturinze uyu munsi data nyiringabo, waturinze imboga mbi ku mbehe, kuko korona virusi yo data nyiringabo COVID-19 tuzi ko wayitsinda nk'aka kanya. Korona virusi tubereye imboga mbi ku mbehe Mana, igitondo gitangaje tucyagagaje ubugiri, iyo hataba ku bwawe akamuri n'agatara n'agashirira biba byaburiye mu kamuga. Nyaguhora ku ngoma, iyi korona virusi tubereye imboga mbi ku mbehe, aka gasimba aka kanyaga katwice kikinze ku cyago. Nyaguhora ku ngoma, abanyarwanda wabahaye amagara azira amaganya. Mana nyir'ubutungane, uturebye mu bwonko ko tudagishoboye, dupfukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri, tumanitse amaboko, nicyo kimenyetso cyo gutsindwa. Ubonye ko abana b'abantu tutagishoboye, twitumaga amaja twishongora imbere yawe, none ubonye ko duciriritse. Tegeka iki cyago gihagarare, kuko ikuzo n'ubushobozi ari ibyawe iteka ryose. Abanyarwanda bahaye amagara azira amaganya ngo tutazaganya, utubereye inkingi twegamiye. Mana uri igitego cy'abarinzi, ishema ryatumye ashibuka. Wowe shingiro ry'umuneza mwungeri, komeza uturagire imvi zizarinde ziba uruyenzi tukikuramya. Nyagora ku ngoma. Amina.